Sejingnya demikian ini disebut kalau melihat Patkem dan Tetiang Prahajar Lifestyle Lifestyle Equator El Nongrang Prahajar Kendai Spa Nyungmubut John Jeffrey Batayamat Kada Hajar Sispa Laibut Lawan Pensengan Kewan Prahajar New Spa Daibut Luta Sispa Kendai Buat Bat Kebut Jok Barat Hadir ke Dukhan Kolomnya Barat Ibu Kepoi 1,000 Lifespa Bot Presiden hadir ke Dukhan Kolomnya Ibu Ringkas Kesultan Barat Barat Nagapentak Ramai Mairang Noksa Constituency Ketua demikian ini Ibu Kolomnya Barat Patkem Mentetiang Raja Lifespa Lifestyle Road Equator El Nongrang Katsawaja Lifespa Nyutwe Road John Jeffrey Batayamat Kada Hajar Sispa Katlai Road Lawan Pensengan Kewan Raja Nyuspa Kendai Road Luta Sispa Kendai Buat Road Bat Keputu Road Lagi ketika Kapoi Sabo Hajar Lifespa Sampai Road Kudus Road